Iko naiba dio gari Mia 6 tarik ni 5 somoyo sini tiprasa khoroksano thutai yakung sobe kalahangka o gari manja katabu bojung nogoro angkai yakung bani hingke bim debruma para kosong para bo tabuk jibiwo o malik manja kha haipeno bo tabuk o malik bono pura nanya nikok bo kuno nanya kok phono jibiwo thangya rangrok kuno chalugiya Aban bagai sing taboro bojung nogor thanao malanya haikya hinai be jo gari Tata Ace gari bonika somini ne gari hingai Nobo Chondro para hambai Asyik jetini accident mana beparo, tamu gari thuda lai. Jombo yang orang sondangnya tang tong mana, kasih Tata X gari pena taningo, ko bridge blood dropo, pena thuda ribu, ekdom taningo. Boza gawa. Pukul hati iko paro. Nora baik ko khorob usuk kajak tong. Bari iko baik ko angkat jeng katam kalajak. Emne je dokumen ay tam dokumen ka. Dokumen ay angkat ukulog zekanay borong angkat yakung baca, ora tapi ni yakung yasku baca angkat pura. Ang pura iko kanya na mene bokuno ang kuno kanya ni kuno obsta kuno kerja ni biasa kere pura pakai paine pura kudari bayu Gari chal ngai wansa dati berasa wansa gari nomor besar gari nomor angka 1592 gari je chalok mane speed chalok na pura speed payo bo tani ngopan bo sulu kaya emon babe chalok pakai abo sulu kanya na ang ungku kanya ni kuno moto kerja ni ngai je gari thutai mane je nongni tam duku man ka Duko to tamara iko yakung bini purara bini yakung bacangka yagar galani bacangka yakung yasku pura ungku bacangka angka kaya murkuruk baca murkuruk iyo ko kaya kuka alpore yagar kubitangka bini tabuk nong ko je yakung baini boza gawa tabuk to bono jibiwa loglogino bono bahai obostha mon yagulo bo jibiwa bono refer ke roka engko fire service gari phainai bono tui phekya ganna open bebaro kono police o case dakhlai kya Kes to kaya ko hai bono bono jeng kas hoine bono boba hai ke khaiman maya bono jeng phun khailai ne bono o ungko jaga ko man hoka rasonde borok samane borok rasonde ko kasman bungliya ekono bono o ko arkenogor kana dropo bono mal khekya bo hai bono gosine na pore bono kisim kamka sumaya ko sum khaine bono ko sika je o yakung banyani bum khetamo bim de burma para kai kosong ka baca hambai